Into kahle kahle ngifuna ukubuka la ma-message abambhalela wona lo mntana. Shito mastandi. Athi bambhalele ama-message. Hayi. I love you. Mayipununu. Tshele manje sebayibita ngamayipununu. Mna ke. Yala. Dala nasitulo sakho. Hayi, abona umuntu vele. Hlala la ngifuna ukubamba inkunzi, hlala phansi. Ufuna ukubamba mina inkunzi? Sengakubamba imbuti. Hlala phansi. Sabona lo Cherry bengimthanza lo ekusakena. Bengimthanza lo Cherry lo. Mara why ngende so? But now ufuna ngibamba njani inkunzi ngihleli phansi so? Phasi phela lana kuphasi mbamba. Songibona noma kube setulo. Ayi. Wena ufuna kubusa ekhaya labani kambe? Manje awule licingo lakho lihle ngalithanza awule. Eselicingo leli yathi ngilabani liqondele ngilabe ngisengidizele lona ngisengidizele lo ntombi yabona nto lo Cherry ngihamba naye la. Ufuna ukuthi angathi ipatala. Mina yethu angisebenzi ngekwati umuntu. Lana utshelile icala ngathi ipatala. Abakubhadele nje ekucaleni nganyaka. Manje uphetheni yini lenye? Ngoba ngifuna kwa R2 nyana. Mina utube ngidlala mina siqala thola ndingide inkinga yini bengifuna uvale tutorial lomtshela kuwe le nyalo nje lokukhona yini nanathiya kunelicingo la because leli ngilela lo Cherry le bengisengithande yena lo Cherry Besa. besa lo kya ngidodisebenzisa lethi na kwami kungile kwami. Phela ngithi ngisemsebentini yabo. Ngiyasebenza. Ngidafika nje ngithi ngisebenteni nami. manje wena na ubuke kuselo Cherry unabo bantwana na ucabanga Uthi ufuna unginikeza imali yebantwana? Ungayiletha. na ubuke unabo bantwana kusena Wena ufuna abantwana mina ngifuna imali. Nyalo ngikubamba inkunzi ude nale mali. Bisa leli linye icingo ndalibona ukuthi lona linjani ngoba leli li-fresh leli. ayikona bengisengemsethele lo mshana Ngiyabona lo Cherry lona R20 nje liyamdeserve le R20. R20 Yebo, bisa lelinye phela. Eksekahle kahle lo Cherry uyongibonga ngani wena angitshela invoice uyongibonga Mina ngiyokubonga ukuthi namuhla yabona namuhla. Ngiyokubonga ukuthi namhla unginikete konke lonako. Ngiyokubonga ngako konke. Yeah. ngidambhalela ngani okay ngiyavuma ngidambhalela nyalo kufanele sindaba ngitibhalela mina because nangibhala le phone leyo ngitabikile Phela angithi mina ngithatha konke mina utobhalani noma kunalenye ifoni oyishile into endlini ngoyilanza bathi khiyatikini abona bengimthanda lo Cherry bisi ifoni yami phela damn incingo bengimthanda ngidambhalela ngani lo Cherry so ngakhuluma ngikubhala kenye kude lokunye lokuphethe lecathulo takho lethi nje tiyalunga buka phela lokho sikhuluma last week bekathi ufuna dona sicathulo ngapho sengathi tsenga yevayo ngisho ukuthi mina nginedvane lo Cherry hayi wena namhla uhamba ugcokela amancaphsi icathulo lethi dam lethi yebo wathathelani dam abona ngathi ngiyose ngende njani kodwa ngidamhlola lo Cherry lo ngithanda kanje ngiyase so manje nasolele kani sikhuluma ndzaba lemcoka phela lana no indvodza ayilali iyacabanga ngiyacabanga njengalo ukuthi leli R10 leli yebo shothi onke lamadatha ama-R10 ngelanga lo Cherry bekasola abhalela lama emajita akhe bathi utane madvodza lana utabona R10 ngelanga angiphela ngingapopa nginike phela cala namuhla uyatingite mani ngangithona utabona R10 ngelanga uthe kunika mina unekunike emantombazana phela ngiyamthanza lo muntu ute nonitshela lo mhlambi uyangenyanya mina kuyanikelwa lana
Nangayiqhamuka imoto nje nyalo ungabona. Iye imali ansi stop and go. Ngithatha yonke into. Imoto ngidayisa 50 rand. 50 rand. Yabo uyayifuna yini? Ngeke sekuthi uthenga bengidayithenga mhlambe before lo kasajola na10. Manje wena ungitshela ngabo before ngifuna imali namuhla. Manje before ukusasa ngokubambele imoto. Yathi sithemba utata sola ngami. Mina ngeke ngitisole na unginika imali. Ngithanza imali mina yabo. Lo lamajita lapho khuluma ngawo lana vele. Ayabhadala onke amajita lana. Ngimbrajama la. I'm not brajama for nothing. Ngafunza mina eva. Hayi. Ngine ma strategies. Ekusebenza lo msebenzi wami yabo. Hayi ngeke. Yabona ngathi so umntakamba ufuna lenye impombi. Mina ngeke ngikufuna lo msebenzi. Lona umsebenzi wami ukahle. Wena ngcono ufunana netintombi. Mina ngifuna stress, mina ngifuna imali. Yabo nje nyalo. Man. Ngisho ukhona ungithengela nje insango. Ngeke. Uthayintani sangathi lana iwena ngathi nje ungiva nesikahle kahle ngikhala ngathi. Like nje ngathi nje ungiva. Ukhala ngensango wena. Ngasinawo awungiboni nje singibamba inkunzi. Noma ngikuthi ngiyakholwa ngibamba ngelesondvo mina inkunzi. Shiya ticathulo tami. Yathi tami. Utatendani icathulo manje. Ngibani negama lakho? Khona le info labo ngitshela yona lana ngihamba ngitshela. Cherry. Yebo. Ngithi cherry mina bisa sicathulo sami. Wena ngangitshela ngiyathi lokukhona leliqiniso lo lifihlile wena. Ngiyakuva ukhuluma ulwashile. La. Bisa phela lesesinye. Hayi. Nawe Tommy. Kanti ufunani kimi? Hawu. Yabona. Nawe kangisafuna sengitshelele indzaba lena kuqala. Wena ngiyongicanisisa ngikhohle. Okay man. Khona lo mdele kuwo. Ngiyacela ndokubhatala. Imali yakho info lengayifuni. Mina ngifuna le story lesi. Lobo usifuna ukusisho nangendlula lena. Story seko ukuthi unginike imali. Yabona ke wena. Ngiyabuka amaplan akho. Kude nyala imali engidakunika yona. Kude statulo engidakunika sona. Kude nje kwami ngiyacela mina okay hlala la tulo ukuthi ubona ngathi isicathulo lesinye ngasifuna. Ngiyitshele kuse bothini la. Kude mina lengikushilo ngaphandle ethi nginika imali yabo. Ngishiteni lokunye. Wena ufake indzaba tete imoto njani wathi mina yebo lana imoto ngiyadibamba mina ngidayise nga 50 rand. Wena nginini. Hayi ngeke ngiyabona wena ufuna ukungiconvince. Ngicela phela mina ethu lesi nje. Mani. Kuthi nyalo invite ngifaka nje ngeke ngine sicathulo sami evile. Okay. Yazena ufune titori takho. Okay mani okay ngicela ukubamba inkunzi lesinye sicathulo. Hayi ngeke. Wena ngiyanya lokufanele uyangi-unroba wena yabo. Ngiyahamba. Anibongibamba inkunzi. Mani ndokutshela indzaba phela. Hlala phansi ndokutshela indzaba. Uthi into engifuna kuyiva mina yakho yana. Yebo. Uhlulekile nginikile isikhathi sami sonke. Yebo. Yini lo yendile lapho? Kuda ukangitshela ngisho lokuncane. Ngikutshele ini ngoba mina ngifuna lesicathulo. Yekela isicathulo sami ngihamba. Naspikiri ke lapha enda nje lento yakho. Selokishini lana. Mani bisa isicathulo. Letha icingo lami lelinye. Ngi-afternoon angisi good morning. Ngihamba nelicingo linye. Dawuma nithathele lelinye wena. Kude ngeke uthole konke phela kwami. Ube wena ungayikhuluma lutho. Ngihamba. Mani. Sala. Awu. Hayi ngicantsusile. Shokususile wena. Manje lo mjita uyenda njani into le njena ngoba
Ngicele ngikubamba inkunzi. Uthethe naleli lidulile lo. Hayi man. Ushiyana leli. Lishibhile leli 10 rand. Mara utakhumbula we. Ngiyakutshela mfana wami, ungabuyi la.